bazalwane uphelele sibonge inkosi isigcinile unyaka usaqala sithemba ukuthi izosigcina njalo uzifezekiseke nezifiso zethu bathi angithi khona abantu eziganeni njengoba unyaka usaqala bengithi umsebenzi kaThanda ngosiyami ngithanda ukuthi ngani zami njengoba unyaka usaqala sengathi singangena ngegiya ephezulu ngoba uma sithi masingena esikoleni sithi sizolindela ukuthi bekuthiwa nayi timetable hayi siyadlala sokungeke usakhava kufanele ukuthi izibekwa nje ube uqala angifuni uqamba amanga akukho lula ukuthi uzothi ngoDisemba noma ngoJuni ukuthi uzokhava wonke umsebenzi ukade wenziwa kufanele ngaleso sikhathi kube ikhathi ukuthi wena uyarevise ngoba musathi usaqala phansi usafake ekhanda esokuvisa isikhathi asisele musufike encwadi ukuthiwa uyabhala awusazi nokuthi uqale ngapi ngifuna ukuthi nakulezi ngane ezithi mangabe ziya esikoleni zibe nokuzinyeza ngiyathanda ukuthi yazi ukuthi into esengiyidiscoverile ukuthi lezi ngane ezicabanga ukuthi zona angazi lithini igama engifuna ulibeka kodwa angilazi lithini lesilungu uyazi ukuthi yizona eziphumelela kakhulu ukudlula lezi abazisabayo abacawa ukuthi zikahle oziphila kahle so ngiyafisa ukuthi ingane ngishiphuma ingatholile isinkwe endlini kodwa uma iyazi ukuthi ikusasa lami ngibhekephi inantuke ikhandle ngoba iyona eyokwenza ikusasa lengane zayo ikusasa liqhakaze ukudlula elalo asithi masivuka siye esikoleni ukuthi impilo mina engiyiphilayo namhlanje akusiyona impilo mina engifuna iphilwe umndeni wami ngikhulisela lokho ngisendenza iexam uba ngithathile ngaphandle kwemvume yabazali bakhe ngathi baya angifuni uphinde ngibone ukuthiwa mangabe kuthiwa uyabhala ngibone ulele la ekhumbini kuthiwa uyakonongoma uyakuphi abafundi sebengangishaya ngidinga uhleli laphana ufunde incwadi zakho ngathi baya ngifuna wabona ama results akho ukuthi athini ngathi ngambalela ngathi ngawapha ama subject owenzayo wangikhombisa ngathi alula kakhulu ama subject owenzayo ngathi mangase uma ukuthi wena baya uzomnika laba symbol engiwafunayo ngathi registration usifiso ngeke azayikhiphe yokhishwa yimini lesivumelwano lebala kanti kodwa washoda ngeyodwa baya angingeni ulwele lento engifuna ukuthi ulwele grade 11 ngitshele ngathi siqala ngonyaka ngoba ku grade 11 ngathi ngiyathatha ngowami ufuna ubona ngeke umtshela ukuthi awunayo imali ongena e-university lanyaka registration nje ngiyokhipha ngisho ngenani mawunike lento engithi ngiyayifuna judging from lama subject owenzayo so indlela elimthingi encourage ngayo ngiyafisa nathi singabazali sicoshe oyedwa nje encourage ngoba into incane elekha einganeni encouragement owami ngeke aze akulalele mina uma ngi-encourage ngoba wazi ukuthi ngingumzali wakhe ngiyamkhohlisa kodwa uma uthatha ingane yomunye umuntu nami ngiyafisa kube khona othatha eyami akayi-encourage ahlale nayo ayitshele mhlawumbe yona izomuzwa kangcono ngoba thina sibona ukuthi uma utshelwa ngumzali wakho uyakukhohlisa that's why ngaze ngathi nje ake ngithathe oyi-1 ngoba mhlasimbe lo oyi-1 engithi ngiyamthatha uyena uyonginalela ukudlula lezi zami ngoba lezi zami zingijwayele ziyazi ukuthi hawu ma uyadlala ngisho ningafika kodwa uzogcine seyikhiphile kanti uma uyazi ukuthi uma ngumntwana njengobesho kanje nashuthi akazukunika ngempela ifuna ingafikanga la
So ngifisela okuhle konke unyaka usaqala izingane zami uNkulunkulu ahambe nani endleleni. Inkonzo Yabafundi ilanga zelela amanzi